Ngai hule pi baro ki pai ma ki ba pe ya ka rikasi channel hani mungi tangin dan bai ba pe chai NCM chairman jongka KCDC the man on the hot seat yang mo o chan dia ba ki pe ba ki kare ni kisni dan lo ki ba ya ro ki ba kan tho te ba pasang ni chuka ban ya ka pi ka ho ki ni ka situation mo ko dan po deso sen na do ka ba kala kalam lo ka isti bilang di ba pe ni ba kalau kum lo situation ta ki ba kita dapat ga umru ki bisa kalau kum lo Oke, tuan kalian dengar dengan setelah si bodi pi ka hari kasih channel, tapi awak ni discuss banyak amat kemat. Haji dia begini ki recent development apa ka kasih lah teman discussions. Awak ni sentuh agak bagum kadi ka situation. Boleh saya kini ban berkata kumui. Kumbangan ni ki social media. Ya saya tuan kibaga pendram, tuan kibayar ro. Laban ngang kiba pendram saya kiba don bagan nunggu parti. Kelapan day kibriu jong kidu yang disiru. Tendai kibriu jong ada ulah saya kelapan don kiban pendam ya. Nampak bagian suthu ya ikan orang kabang aku mengelam. Tendai ba powal kumban suthu akbat tu pian kepol. Ngatrai ni suthu bah bawai na ni don kita kapak right kabagi orang freedom kejongi. Kapamul bagi ni balong freely ban exercise kan dulu. Kadisi council jongiru latip ya kagum hasil autonomous district councils. Kababut kadoni ka autonomy dong ka. Kumban yang common shua. Ilamis no ika jinong ka pangjungi ha standstill agreement kabang yasoi ba sarkar India. Ilamis no ya ka instrument of accessions ka anak agreement ha kabang ika jinong ka pangjungi. Ha kabago kadung iyo ya ka sixtil. Ha kabakadon ka district council. Kabamut kendian idang don ya ka autonomy ka jinong ka pangjungi. Tenrai ka bai susi kalong bah hagini ki snam ki balik nak parok. Nila klat no ika jinglong autonomy juga district council. Hakaba ka jing shisha ka district council ka di banlong light loit. Hakaba kala ban exercise kinu ki board kumba ai board ka constitution. Naga benta ban protect ya ka interest jung ki priu jongi. Rewa pipet baha I kumba ki barok ki shong ka DCA department. Ki barok ki shong atang highway ni arut ki priu na po scattered. Kani ka tak yang aku mau nongilam beri chairman juga district council. Kata yang aku mau nongi kemat juga mau harap pentorong kerak. Banyak ini berkata institution kepada ban exercise freely, independently. Kat kumpul aibor haga siksitil, minyak sokom no haga direction jurnor ya. Kumpul cipen kan mau haga pore bawan rai ka dual pose issue. Lada ka district council kandai ka office hapok ka state ngalari pensyamait. Ada ka district council kadai ka office hapok ka union ngalari pensyamait. Ngam syamait namar ba kadai ka separate institution within the siksitil. Tapi orang tu habis betul kau angin mo, mamsya belong MDC berpuluh soal. Dia kalau mau dah ni, ia jingja berokot. Hadin mga ibu kan executive committee. Ngam I kebakan wan syakamat ke babun ki issue. Kemudian ka committee jomba. Jomba tinggal lima. To give you small example. Ka NRC Assam telah ada completed. Haji syang di ban khot I gerang ba snong ye khot ki ye ki sardar ye ki rai ban khot ba bang industry ka haki village level haki right level ye ka jingwan tu ki na dia ban ye haji syang ka siabi ka to ka khloi haga ba kisang balang gi gi wai ban ban khot ka jingalang jong ki baro kinong san snong san sharima san sharai ban opposi ka dibel dan tenrai haga bokut ngai kumba ya bun kam na district council sa sketchet na district council sa po ministry adali kila klat no ika interest juga cek benrio tidak tahu kum undang nyalam haga baga poi ke por ka bang hab decide manga na ga benta yanoban boat hamam na study na baro kilian na skuto hoy don ge basic ba pendem social media giri ba department ba bola persan kalau ngaji saya persan ka baila ndai namba I than ka taru idang bun ki ila se ki bagaimana lapan penjana susu aja di berkat department. Dia kum unong mi kemat kum unong elam. Ka intention ka kum perkat ka junga ka long ban penne ya ka junglong autonomy tu gidan kam ya ka isi ka bas ngutu ya ki provision juga siksitil bat ya ka bor ba ya ka siksitil. Amsan, te ka baki pai ba mo ki si ki babuan balang ulakang social media no omba. Nama bukan ke isi belang bupatan jual kadang trade bah, mereka kan tambah bukan trade atau ikinong sung di madan banjir persia iki berjalan mo, mungkin publik kita kasih. Lepi nak lihat kenal tapi kibaran ini MPP bakal tu kenal dapat kamera itu isi. Tiang bah, kenal persia lagi kisah kisah dia pilih kata. Hading sisi lagi pai ba ki besar ki ban pai ya ka wajar interest untuk councils.
ngimdon ka trade department hangkai ngidon ka land department ngidon ka trade department ngidon ka elaka department phi ngaku aba baro khoi kini ki department kinlong functioning kumbalong minta hoi nya pani roi bapol la percam menteri nam dari sungsel ndai not up to that much dan don bun ki ro le ase ki banang nang pencana ye kai ndai ga feel baro khoi department kam don ka jingsim kya ka jadi bagi snong ki thau ki rai ki hima ki ta ba kita ter ham ta bagi jadi ka identity ka jongi ye ka influx lembaga gom ka CAB ka di ka threat ye ni ka NRC nang ti ka di ka threat ye ni. These are very more important issue compared with other department. Tengah iba ada tang iwe small department in Trekam. Baru kita khot jo kamet kim Trekam. Ngai kan long paralyze, kan long nyap silang, baru kabut ke kantai councils. Hendai ngai iba hajmi ada iba trade department, tang iwe department iba persiapan trade bah. Ikwa bani iba ka district council kan trade bah habaro di department, hamtam ban check yang identity ka jongi, yo ngilong minority ha ka jong kari. Namar bani sakawin ka di ban sutu. Habang itray ya kanu ngi haban long sian. Namar bisutu i ngidon ka parliaments, ngidon ka state government ba kuwi. In haban tray ka kum provision ka social in such a way bangin dai ka right ka jongi. Namara dangi overstep ru ka ba mahaglong yo ka bu marang pan bahan yangi bara ka bukut ngidu no ka right ka jungi through constitutional amendment ataro ka di big problem ini tadang mas ban ong tangani ka way all appreciate ki trai bah tama ko ba ka discouncil ka di maintain ka autonomy ka joka kam tamba dia da ya ka identity jungi ka jungi ka pang jungi namanga ting bala ta ka NRC nim check ba ka siya bi ka ba mahaglong ba yo gilong minority ko ba ko pura Naman piang sto ko pon pyo menemo ba ka ni ka isi ke bailong buat tim ke belakang no ka sa ke jeknya yung bos ke tiap cai tak niat semua ni kan nganom laban no nganom ai kanu ka nganom specific yene no hande nga I gumba shia bunkam district council has secretariat bana district council sha central daga baklet no eki important issues ngana if small example baro shikata shwa governor Madukar dike baro ki correspondent ke direct governor hadin bukan dambagla Jacob or Madukar dike I'm not wrong ngamam no specific bano kadong ki jong babalay pa yaki jingtho leng baka DC kata kaditang ka convention kaditang ka practice ka bamdon ka regulation ka basyay ka regulation ka basyay ngan le kapi ha ka paragraph 3 ha ka paragraph 3 jong ka 6 shitel ha ka paragraph 3 jong ka 6 shitel ka kan shy baki bill ki rules they ban send forthwith to the governor habang forthwith immediately tadi basusi along na district council syadisia shisnam arsnam syai kaktin forthwith jongga sikitu akajing sija kali banai direction governor village aga rules number 93 sub rule 2 kong gino ki jing pentip gibalong tam ki jing pentip su governor lawan pak DC kaba gino ki jing pentip barang tam ya ka approval ka asen Dewan send direct to governor. Rule 93 sub rule 3. Ke rule 22 sub rule 2 pada kau ba la remove ya ke isi hapo house. Hapo sub prakan ta Dewan pendap ya ke election CM but usi chairman unsen forward ya ke report show governor through DC. Sab don't balik through DC. Don't balik direct through governor. Don't balik direct through DC. Dikit kadipan hak rules ki bapatai. Tendai baru sikap tani along blindly. Macam baik klaim lagi kita badai. Dekung chairman. I has to be guided by rules of law. Nganum na banong ba emotionally ngampa. Utho governor banong ya ka office jong chairman banpa iki bill ni amendment through DCA. Aya colleague officer jonga ngi prilam yang ay rules basya nga officer kamsha. Ada information laban part DC ada dapasan apa direct governor tinggal kan governor sir I go to the rules there is no such rules haka buku dong otom ni kan passion
Habang apa juga pun apa ka syong ko no katakan coordination baka Kisakat. Sisi. Kemudian habis wedding di si ni. Hadi pula kadang ni ba tinggal. Mo. Kemudian kadang dia view sama kat pengkeru lapan long iklan apa sopon tengah deh. Mo umna kapan penting saka DCA saka mana di suatu gubernur. Tak hadir ada dia seperti juga benar. Kalau kerjaan dah. Pi balik hidup men administrator rule. Kinang perkat bang abai la di rules. Kinang perkat ba kumno ba pensiun chairman. U convince ke election, u fix election. Lam ka jingtip jong gubernur. Lada u CM u resign haga perbom don session. Kadai happen be gubernur ban fix ke tarik election. U CM ba ka isi ke shari mu pa house. Ka rules ka boringa tambah apa so perintah. Kenapa gubernur apa pe ka rules 22 sub rule 2. Usutu ba kami hab nama ba chairman uklam baile di rules tadau la reject no ya administrator la pediam ba kami check mati ka election Tu kena apa macam ni ya hibat pun tadi masuk aban kalau ba kapo berhibat CM mo la si asinasi kapan CM kita ki pot ba pi pha be ki bel pha ki bel chapo ka DC kan di kasih government lebih mi pha be su government higa tu kalong tru nama ra ka por mangalong CM manga idon ki bagi pha through DC ero kasyong kani haba pilong unong elam tentang pinang yoban pule bun ki ba de jinsha baro kita nang perkhat ba anyway to kamdon garul so shai ka ban long silent I can do what I want tenrai apa ngan alat ba mentai gini ki rule ki ba shai ka de kam juga pada bangan haban stick ki rules jadi mensua kala ban long ba nang perkhat ba long silent nang par kamdon ke baru spesifik tenrai mentang apa ngan sutu ko musyaman ba shaman kai kang haban exercise kata kham tam nga thai su thui ki bills ki ngi pha na po legislative shani ndi na po executive je bro kata kamu aga por banang si mga kaya na legislative chate ya kene kata ro kadi ko problem ni na ya ka juru ko por ko musim to por kamdara long ngamda dia ba kadian jonga jongi rules namar ba ngang shong ga legislative ya ndi mentang su thu ba ngi haban ya chu proper through the regulation bisai Kemang tak mo macam kalau ba pi ka dem jit kayak lagi ba la tibang komisi mo ibat ba naka yang soka jela kaman kami tu kita pun kai ka setuju ba long taipan kumu usia menteri kam hanu kom ki kabdinya chaka usia hadu mentau trikam namar ka rules ka kan shai kumni harajing shi sha gopna no ka ditang report kong the chairman shall send forthwith the report to the governor through deputy commissioner haba la file nomination la lay for election ngala declare you elected 15 by nil vote naga general sit bushong la ko pai de MDC shaka CM chair apo house na CM chair apo house umi banle chapo CM chamber kamot right from that moment badil pau CM te kham tam lay bo governor ula itu bo palte blang kat kum election la deu CM kata ka DCA ka di convention ka di practice it is not a regulation the mental UCM udah UCM elected bala itu daga election ka bang apan bay ka kum ka rules but governor apan major hande ka executive committee kat kum ka rules 19-1 but ka rules 21 Jongka Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rules 1952 as amended. Kung ba UCM o governor un appoint yaki EM on the advice of the CM, not advice of DC, not advice of the state government. Ya list juk EM ro. Nagaman yang bagas. No. Di ban phabet daw chairman direct show governor. Kichu program ke officer jugi. Tiada ini marbo gubernur ngamtip nak ikat daw hadu mentau pensem. Dia ngakai pelai ikut kubur mentang sini. Bapak latih belang hadu kongor ula lech po ikut. Nak mentau ban interben. Ban kat step nak apa yang menjadi IM ni nak gubernur sekretariat. Mangi itu gubernur sekretariat. Kat kongor. Ya kat sini. Non. Kembali parti kiskim ni waktu hari ni kisna kalau dia pio kata special assistant scheme ta. Nak central mo. Kami ada makas state government ngatu rupan. Pi namar haka system jungi ka di India ka jungi kadon ka union government
kadon ka state government, kidon ki district council, kidon ki laman panchayat ne kidon barshna. Tandai ada kawan makna through the state government. Ka state government kam don nothing to say on that amount. Namar hapo sansni devan transfer immediately support the councils. Kasyong tang ka rooted rooted agency, rooted channel. Kami buat kaba ki kami ke juga nak sing long ba. Video Sherman mau buat long di CM ni, buat long tong di facto. Madman yang di sini ba persengan. Kata kali tang kajing LSD kala ban galong tang kajing geno. Tenrei ngidon haka UDF. United Democratic Forum. Ngade bukhot jong ka UDF. Gino malai kidon ki por ki bangin hapan ya songlang u prehusiam bat u chairman. Kumbolong ka MDA government. U Dr. Dor bara bangpai dor play. Ula bang songlang bu kondar kumsi chief minister ban brief agi bedia yagi important issue jong ka MDA government. Now try there is no harm for me also to sit with CM and to brief not as the chairman. Tele ban brief kumu bukhot jong ka UDF. Te aga juga por kata ka ditang ngaji mudur jung kibriu tunai balati plang wadi Southam MBC ngatai has vast experience banyak tendai kata ru lesa ka don ka jing snow tendai kata la kasong Dr. Don lesa ka por brandon ka porte baru kontak na kai pinon don kan ka jing criticize tendai na kasong ba persingan balati plang anyway tendai ka ko na so tendai as UDF I have a very right tambah juga poru balati plang la kamlong besot la katasnem Southam malong MDC ngatai la kamlong farmo mo Mulache Marina. Sekarang mau baca kabar sekarang bakat dua kalau bagi pai bagi orang bah. Tahu bahasa. Jadi ulang tahun long CM dari. Sama pada dengan mana ini within few months. Ya kan spesial macam ni bapak sekarang. Kamu kata kamu don. Aduh mentang ni kata kamu don. Nomor bah. Kahadu mentang kajingnya penben juga dia fi kalau nggak balati belang kumbu CM. I kongres ini kumbu deputy CM tu ada palang. Bagi yang tadi katakan nom don. Saya banyak bilang kritikal mata. Ngidan ke by election MDC atau buat langgarin. Iku maksud government kan bakal punya ka DCE kena ka election. Cuma ujab langgarin mu ujab ula benda nak benda nak kalian jauh jadi apa benda nak video. Kanang khasan kanang constitution kan. Anyway, lara poi kata ka por la se ngin hab ban yai kat kum ki rule juga district councils. By chance la dakalong khasan. Nuna ban suri ko recommend AR. Nuna ban isu gubernur banong impose AR. To, ngan subu is example. During akapor ikli jingkli kaya bet. Hagi motion kaya bet. Hagi resolution kawan ke voting. To, voting ladanga syong shalor. Siapa dan khatsau la khatsan. Kabungut kadem ka resolution. Dapoy ka financial bill hang tarong defeat. Dia kan dapoy ka takapor. Kan yalam sino ngan sa nga takapor. Hey not now. Namar ba u gobernador unong la banong baru 15 ban impose ya. Kima bar claim si magi. Ain da yatong ko ha resolution, ha financial bill ka takapor sa pon. Kat kum ki ruling ba pasal kat kum ki kan takam house apa council. Daga resolution ko na daga isi karem ba flow ka kongum no ka tenda. Pi daga rem ka resolution kam no problem. Ai isi kan ya. Kamu ko balong hapo ka legislative assembly. Hendrai ka jing ya kalau financial bill bagi na aroni ka council kan. Pangita. Hendrai ka mut ka defeat pada ka council. Si lada ni defeat ka lada isi ka defeat ka resolution. Ka defeat financial bill no. Ka gua ga isi ka mahap. Tang makasih long ba kan sitom lihat nama harga bagi financial bill tiba-tiba siwi kita log giwe kan ma. Tahu tahu lag nung idon kamu ngajik nambah. Kamu until unless bagawan ka nukun solution kamu ka isi kan orang kasan tu. Takkan mau gini perlu balik Malaysia. Ngindon ka normalization how much? Nama ban remove you CM kam dei kumbar remove you chief minister. Yang chief minister biparit tang live ko ingot pila ala ban long chief minister. Ka sa tese ka strength. Jungi repiam aku sambil upar lah klem. Nama balai have remove apa house. Dengan orang ini balai bim api kan mas. Ne, udah kita perlok arbungut. Kiasai mandi kusin ngapan kot.
Tengah apa pimna ban fulfill ikini rules. Tangan ka daw pakim yo san syari. Ki ang bahasa syari mistor dengan yang ne kanyat ka paus ka perthei ba. Ladam sensyar mangi tumlong. Tengah iya syarat di Malaysia. Setangi bilas ko sa mga sekali. Kasi ko sih. Lada tama kay dia. Kawara naka NC percent of chairman. Karena ko luksi jana tlo pa. UDA. Okay, UDA. Pi lada ka UDA kon ra ya NC chairman. Kasyo ka number po house. Number ha ka bukod ngahapan lekat kum ki rules. Lada yang mangandu ya ka jirong chairman no, but we should not violate the rules. Tanda. Kerja ko kasi. Kasyo Saya kan pingi ngai ba mo, baik-baik sah, baik-baik kirul ki, baik-baik kerja kerja. Okay, so thank you, please.